تماشاوانên birêz çekdarên Daişê piştî ku derbasî Kobanê bibûn li çar cihan jî girtine nexweşxaneya Miştenûrê ku hê jî çekdarên Daişê di nava wê nexweşxaneyê de û şer jî berdewam e û çend navçeyên din ji em ê de vê vîdeolê de nîşanî we bidin ka bê Daeş li ku derê mane. Daeş heta niha jî li mizgefta Hacı Reşat taxa Gumrkê û dibistana reş her wa nexweşxaneya Miştenûrê de mane li wê derê û her çar dorên van yanî li vê derê bi cuda vê derê bi cuda her çar ciha cuda cuda ji aliyê şervanên YPG ve dora wan çekdaran hatiye kirin. Ji duh de şer li ser wan deran berdewam e ji ber ku li wê derê Daişê qenasên xwe jî danîne û hin agahî behsa wêyekê dikin xelkê sivîl li wir bi dîl hatine girtin bi taybetî li xestexana Miştenûrê li vê derê ne li wê dibistana reş jî Daeş cihek girtiye her wiha li dora mizgefta Hacı Reşat jî li wê derê jî Daeş hêtê damaya şer di navbera YPG û çekdarên Daişê de li her çar cihan berdewam e avahiyên ku Daeş ketine da dûrpêçkirîne ji bal YPG ve behsa wêyekê tê kirin ku xelkê sivîl li wê taxê hene du ji ber qenasên Daişê gelek birîndar ji van kolanan van navçeyan ketine li erdê mane kes nikarî bi wana derxe hin kes jî hewl da bû ku birîndaran rakin lê ji ber ku Daişê qenas danîne ser xestexana Miştenûrê û dibistana reş li mizgefta Hacı Reşat û taxa Gumrkê qenas danîne xelek nikare kuştî û birîndaran jî li erdê rake di heman de demê de gule berdana wan û hinek kesan çûbûn xelkê rakin birîndaran de encama wê de hin kesên din birîndar bûn evên ku xwastin ewa rakin. Şervanên YPG wan her sê cihan dûrpêç kirine li gorî vîdeoyên ku taybetên Rûda wê di nava Kobanê de derketine cade û kolanên wî bajar valan e ew dîmenên hûn dibînin beşek ji wan cihane ev xelke kon vedane reviyan ji ber Daişê hinek asêmane di nav malên xwe de hinek asêmane eva jî ewin yên ku reviyan ji ber Daişê di nava daristanan de kon ji xwe re vedane ji bo ku nekevin ber êrişa Daişê wek me got Daişê qenasên xwe jî danîne di nava kolanan de loma kes nikare birîndar û kuştên erdê jî rake di vîdeoyên din de hene ji bilî vê vîdeoya ev vîdeoya hinek konan e ku xelek çûye bin de ji ber êrişên Daişê û çekdarên wê ji xwe re vê derê ew girtine ji duh de eval vê derê razan e duh venegeriyane malên xwe hê jî hinek di malan de asêmane nikarin derkevin di binî de lê ev dîmenên hûn dibînin ne av e ne kehreba ye ne xwarin e ne mûberîdeyek ji ber ku werza havînê ye xelek eva pîrekin zarokên xwe jî pêrane. Em ê di vîdeoyên din binêrin ewên ku li Kobanê geheştine destê me taybet ji Rûda wê re hatine kişandin wa gerê Miştenûrê ye. Eval vê derê wan dîmena nîşan dide dengê teqan jî tê bîstin bêguman li vê vîdeoyê de lê hevalên me deng venekiriye ve dibistana Miştenûrê ye ewan ku li ser xerîtê li vê derê diyar e eva xestexana Miştenûrê berê dibistan bûye dibistana Kuran bûye lê piştî ku şerê giranê Daişê çêbû li ser Kobanê ji destê wê hatiye derxistin ev dibistan niha bûye xestexane nexweşxaneyeke bal jineke Ewropayî ve tê birê ve birin pênc pizîşkên biyanî jî di wê xestexanê de kar dikirin hat gotin ku ew pênc pizîşk ketine destê wê lê li gorî zanyariyan ew cihekê selametin ew negeşne wê derê ji ber ku dema Daişê êriş kiriye ser vê dibistanê ser vê nexweşxanê biborin kes tê da nebûye derengiya sibeheke zû bûye saet 4 vê sibehê bûye pevçûn di navbera YPG û çekdarên Daişê li vê derê berdewamin hê jî şer heta vê deqê jî berdewam e dîmen gelek xuyan e hûn dibînin vê dere qenas danîne ser van aliyên her çar aliyên serê vê nexweşxanê hinek avahiyên din hene di nava Kobanê de hêj di destê Daişê de mane wek me got li gorî zanyariyên xelkê asêmaye nikare ji xwe derkeve ji ber qenas û wan em ê biçin
بحثوان ریان بکن اوین کو داعش تی تخمین کرن تی زانین کو الوان دران ده هات بناف دا ریا یکی داعش هفتیا در بازبوی کردین آکنجیان رقای در خستن گوتی هفته و 2 ساعت لبرونه که هنگ جه رقای در کون بچنا نافشین خوین کردی مالا وان کردان مالا کردین کو داعش تهدید لگر بون خسنه ترومبیلین بار هل گرداو او شاندن نافشین بن کنترولا کانتونین روژاوی کردستان دا گمان تکرن داعش چکدار خست بنا ناوا کردان دا و بن ناوی آواریان و خو خست بنا ناوا کوبانی د ناوا کلوپلین مالان دا وین کستنا ترومبیلین بار هل گردان چک وان دران دا و شرط بن شروانان هسانکاری جبو هاتنا ناوا ترومبیلان کریه گوتن و کردن داعش تهدید لیکرنا برا بین ناوا نافچین خوا جبر وی که مالین کردین در خستی تیدا بونا گمان لوان نهاتیه کرن کابی تشتکی وستاوی چه ببا در ناوا وان ترومبیلین کو مالین خوا تیدا هل گرت بون هنه کس تیدا بونا کو جلین شروانان لخوا کربونا اوی جی گمان لجم یه پگیکیم کرنا گوتیا اوا نداشن دی همو کردنه یک رویانه ریا دودیان مگو ریایی که جرابلو سه وقت گوتن کو پیدا در باس کوبانه ببن ناور کوبانه و روبار ناوا جرابلو سدا اوا روبار فراتا لوی دره چکداران د جوی آوی در باز بونه و هاتنا گندن در دور کوبانه او گندن کلوان دران هنه به تایبتی حلنجه و گنده برات برخا بوتان لوی داره به جلن لشکرین سوریه جل سربازین ارتش آزاد سوریه پگی کرنه برخا در باسی کوبانه اف دره ریاسیان جی یا ناو برا روژاوا و باکوری کردستانی و لوی داره اوا کوبانه لوی داره سنوره دبیجن کو روایت که دبیجید کو چکدارن داعش سنور ناوپر روژاوا باکوری کردستان کو تیلکه بهسانی تیرا در باز دبن دینا ناوا کوبانه پشتی اشکستنا داعش لگریسپی بشکه چکدارن داعشی چونه ناواخا ترکیه دا گمان تکرن کو لنافچه باخچه حجره شاد و دکفته وی داره نزیکی سنور باکوره در باز بوبن